Kidam tang ja khongni phai Trogarni Longnit Sports Association mate LSA pen patir pipon si kichengsi aphong Greater Singhason Sports Association Club League Men Football Championship ke pathu pangcheng ponsi ja khongni phai Kriner ke bani angdung kiti ke pathu pon Karbi Anglong pen tame football ke pathu hin la anso se ke paching thu ponji pu akemang pen ahawati na tum pen tame kithurmi a owe tumaphan kangthur pon bom pen nona por pinanga na tum football ke pathu aning ke hang abang phua phai do piktang lo lason si Longnit Sports Association atum pen tame methang hawar arisoi jang atuma phan football ke pathu hin kangthur ponji pu akemang pen kedam tang ja khongni phai Trogarni Greater Singhason Sports Association Club League Men Football Championship Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Asarbura Kalitang Monsing Tiso Chikimora Men Pensi Bangso ke pathu Biponlo La Bangso ke pathu ahut Kadu Kave Ateran Sirkep Atu Chepate Pon Si Pini Angdung Gitialong Singhason FC Pen Disobai FC Atumsi Pathu Ponlo Ke pathu pon bom apor ahut Singhason FC Atum ke thek muchore jo Disobai FC Aphan 7-2 pen parem pondet si Singhason FC Atum champion Chepamanlo Pining asingkan Kasa League champion abangki Singhason Hawara long pen abangki Singhason FC Atum pen pathu dunpu La pen Singhason Hawar kithurmia owe atum aphan ke pathu hin kengkam kache jordun thekji aphan si Bangso ke pathu Bipon lupusi Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso pen Ningje pon Pinia bangke Angdung Gitia ni la final lo kasi ke pathu bangke Singhason FC la pen Disobai FC Bangso FC yang bangke Singhason FC si hai polo nasi Singhason si tame ke pat hit public lasi jasenet dilitum asiam sar Dr. Tuliram Rongan sports anatran kaplania senet bang kaposi pen ठीक ना पेन लासु के पत्थर की कोपन दे आजोने ला माने उसमारा तुम सीता में कदाव बेटा नंगोलाई नो ना पेन सिंहासन कॉन्फ्रेंस पेन उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लेयर स्टेट प्लेयर ला पे नेशनल प्लेयर सीता में नॉन प्रेजेंसी ला असाबु हेड मुचोत चिदी मुचोत माथा पंची मुचोत अपेंयोंसी ला उसमार तुम पंयोंसी जापान पनिका खान पनिका लो तंपे national player, state player, lapen district player to wegi kusi ninje tepon lapen lahai district player, state player, national player to pamanje pan ni diseme jakong moran di sore kadong pen sedang ni ceram setodun Kichengsi ani pen pini angdung kiti ke pathu ani an mesen pen ke pachun thekapot kachetong ateran kido an lapen klembang atuma phantami kachoro pado Lapen Jesemet Bangso ke Patrolong Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Nirola Phangchopi Atum Akera pen ajoksi Bangso ke Pathu Pachun Ponlong Lupusi Chun Bang Kensing Kropen Ningje Pon Takong Chiko Monday July 6 ani pensi cengkonno minian antung itiar nilo tarik runner cap takong chiko timkan total team aja to lake 9 plus polilong sata angke polilong 4 kanana la patiga nanil tum Singhason Sports Association pen mane ceparai pono mane pining aningkan si ceng silang amasi duita playground news pon dalam Longnit Sports Association apen Disobai Sports Association Nong ekipa joralong champion trophy Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso arideng pensi pipa jerpon runners up anong e Horendranath Kalita DSP 23rd IKBN Battalion best player Mira Tisopi vice chairperson Dipu Town Committee best scorer Golden Boot Manju Bepi Junior Assistant Agriculture Golden Glove Monsing Tiso Ranger Golden Bob Dizarat Tiso family atumari deng pensi nong e pipa jerpon lo News Report Karbi Anglong Live